Šta ti misliš o suplementima i da li djeca to smeju koristiti? To je postavio Đorđe Perendić. Inače, Đorđe me je zamolio da češće snimam videe, jer kako on kaže, daju mu veliku snagu i motivišu ga da nastavi dalje. Pozdrav za tebe, Đorđe, bit će vidi. Moje mišljenje o suplementima, obični dodatak i sve. Pomoće ti, ali ne možeš samo na njih ostaviti. Isto kao kad uzmeš chicken. Metneš malo mjesta, metneš salate, liba okolo i drmaška. Evo onda kasnije staviš malo sosa i bude bolje. Dodaš mali začin na ono glavno. To ti je suplement. Ja od suplemenata koristim magnezij jer mi pomaže oko grčeva. Prije sam imao dosta problema sa tim, više nemam. Koristim cink jer mi pojačava imunitet. Uz to još kupam se tamo po minusima, valjam se po snijegom, ali to ćemo drugi put pričati. Zašto je to dobro? Uz to još dodam koju C9, multivitamin, šumeću tabletu i to je to. Ne koristim whey ni G proteine, ne koristim kreatine, glutamine, prije workoutove to ne koristim. Jer mi nije potrebno. Po mom mišljenju to je precijenjeno. Može pomoć, ali ako ti ne jedeš dobro, neće biti rezultata. Da li ti to smiješ koristiti, da li to djeca smiju koristiti, smijeti. To je obični dodatak kisel, ništa posebno. Sve što imaš u hrani, možeš unositi i u bilo kojem drugom obliku. Neće ti škoditi. Nema velike razlike ako na jednu stranu postaviš zdjelu voća, a vamo uzmeš čašu C9 da držiš. Tu nema velike razlike. Imaš i ovdje vitamina, imaš i ovdje vitamina. Ali, što se tiče ovih drugih suplemenata, na koje vi mislite djecu, proteini, glutamini, kreatini, to ti nije potrebno. Ti ako jedeš dobro, ne treba ti ništa. Ako ne jedeš dobro i uzmaš sve suplemente koji postoji, u nadi da ćeš dobiti nećeš dobiti nikakav rezultat. Zašto ti ja reći? Nećeš nikakav. Ako vidiš nekoga da ti kaže, bit ćeš ko ja, moraš uzeti ovo i ono, samo moje, bit ćeš kurac ko ja. On je plaćen da tebi promoviše svoje proizvode. Da promoviše proizvode od firme od koje je sponzorstvo. On je plaćen za to, jel kontaš? Ja ću ti reći kako jesti. Jedi ovo što sam pričao kroz ostale videe, to moraš jesti. Ono glavno, ako to ne jedeš, onda kurčina. Da nije slučajno. Drugo je ovo pet, kurčina! Vrhunski sportaši ne uzmeju ni približnu količinu suplemenata kao što uzmeju ovi rekreativci. To sve znaju o svemu, osim kako uraditi. Sve znaju, ali kad treba zapijet kurčina, ne mereš ti drnit tvoji proteini i onda ići u grad. Izlazit. Ne jest niš, ne možeš, nedovoljno kalorija. Ja uvijek djeci, čak i odraslima do 22. 3. godine preporučujem da budu u suficitu, u plusu sa kalorijama. Jer tad se razvijaju i organi, i kosti, i sve ćelije u tom organizmu. I ti ako ganjaš neke dijete, neka mršanja, u tom periodu kasnije će se odrasti. Nećeš kasnije moći postići svoj masu. Kad govorimo o ovim suplementima, whey protein se brzo apsorbira. Ali znaš ti koliko je to važno? Ko kurčina. Eto koliko. To ti je 0 i zapeta i još piješe s 0 pa 6 pa 7. Toliko posto važno. Ako nemaš ovdje suplement, ako nemaš ovdje i protein i kreatin i glutamin, ako nemaš ovdje sklop koji ti neće dozvoliti da odustaneš, čaba ti je to. Čaba. Kako fino ti kažem, čaba ti je to. Možeš ti sad pričati dosta o tome, možeš naglavat, možeš ispadat pametan. A ako nećeš, upret. Ja uvijek svima govorim, upri, razjebi stvar. Ti ako se dobro ne sjebiješ, ako ne razjebiješ stvar, ako mogneš prepoznat poznanika na drugoj strani ulice, nisi dobro razjebio stvar. Džaba bolan pričaš o svemu ostalom. Ako dobro ne treniraš, džabat sve. Tvoje tijelo će svakako naći način da iskoristi sve što mi je potrebno iz hrane. Naći ono i proteina i naći, ti treniraj. Ti odmori. Nemoj mi pametu, nemoj mi to. I sad moram voditi. Ti meni pametuješ, ja sad moram voditi. Suši mi se grlo, jebim ti hljeb. Nemoj mi to. Huš!